Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alteya, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namamok ni Dave iti kumpanya apag trabahwak. Nasingpet, man nakaawat ken adda itsura na. Dayta ti makagapo, no apay ajak nalapdan ti bagi, anagayat ken kuana. Uray no ammok, abakla. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alteya, dito programa tayo. Dear Mr. Lovely. Kumusta nga iti umunang aldaw mo iti trabaho, Alteya kasinsin? Nasaya at mat kasinsin. Makipagayam ka ngamin kadagiti katrabahwam. Tapno di mo manen ibagang awan ti am-amom ijay. Kinapudno na adan na amamok. Nasingpat pa'y. Ah? Ay kat agawaam nga rod ati agpapansin. Tapno maadaan ka matan iti nobyo. Kumaa. Ngam, adamot tingam na. Anyamot day taangam ngay kasinsin. Gwapo. Ngam, bading. Ah? Anya? Agrobata ko, nanang. Day, kasla na sapa ka unay, Alteya, anak ko. Naskan ang masapaag. Tama nga no matraffic ak. Inalam ka di mo't laang dagiti report nga inaramid mo idirabi eh. Wan nanang, inkarga ko ni tibag ko. Anya nga oras ka nga'y makaawid inton malam. Masapa ka sumangpet, no saan kami nga overtime. Maala, aganad ka nga rod, anak ko. Di mo lipatan ti agtext ka ni Mia kasinsin mo inton makadanon ka iti pagtrab-trabahwam. Tapno ang mumay no nakadanon kan. Wan nanang, aramidok dayta. Good morning, Alteya. Kastamat kan ka, Dave. Nasapa ka unay Kunaklakit din no siyak ti kasapaan. Ngam nasapsapa ka pa'y matgayam ngam iti siyak. Wen, kanayo na kamasapay. Tasyak ti pangitalkan ni Sir iti tulbag na iti office. Kasta gayam? Kayat mo, tayo tapay agkape. Agkape ta dita coffee shop, dita sango ti office tayo. Sana bale, ta nasapa pa'y map. O sige, mapanta, Dave. Apay, kit-kita anak matlatan. Aqua, awan, Dave. Shoes, di mo ibaga crush nak. Anya? Lalaki ti kayat ko? Sana bakla? Uray siya, sana babae ti kayat ko. Yak. No kasta, awan at talaga namnamak kan kuana. Oh, napauli magkamat, Alteya. Andala na lagip ko, Dave. Wan gayam, isave mo man ti number mo dito yung cellphone ko. Ha? Wan tapno nalaka makontak ka. Nag-lunch ka din, Alteya. Saan pa, Dave? O may ka nga Roden. Agkuyog ta, intamangan. Saanan? Muna kalatan. Alakit din, agtakder ka ditan. Guyudin ka, no di ka tumakder. Ay, saan Tumakder ka nga Roden. Umuna ka, sumaruno ako. Ay, sana mabalin. Nasken nga gidan ta. Tama nga no saan ka asumurot no umunaak. Itaman pa'y analagip ni Dave ti ag-text kanya. Reply ka dagos ti text na. Nagmayatiism mo Alteya, anak ko. Asino ti katetext mo? Tigayim ko, tatang. Apay nga raw, akas taunay ti isem mo. Ni tatang mat? Amuyo ka di abakla ti katitext ko? Kunaklakit din.
No andamat tan tiyam amom kada kami kaninanang mo. Awan pa'y nailawaan, tatang. Ay ket, agpapansin ka mat ngamin uray sag paminsan anak kaw. Di tatang talaga. Isuro nakpailaang mat. Wala. Tapno amom ti aramidem. Wanan. Adalag daton kanyak. Yamam mo kadagos kada kayo. Urayak dayta, Althea, anak kaw. Anya nga ti bagayo kanya katrabiin, tatang. Di kay pala maturong. Sa anak ngamin ang makaturog, anak ko. Iso nga inasitgan ka, tapno makisarsarita akan ka. Mia, adaman sa lutsudak. Anya dayta kasinsin. Dakas ka din no agayatak iti may sa abakla? Awan mat dakas na. Ngam amangan no sa bali mat ti kayat na. Panagriknak, agayatakon ka ni Dave. Ay na, amangan no masaktan ka laeng kasinsin. Ay, diyak amo ti aramidak. Kaya't ko aliklikan. Ngam tunggal aramidak dayta. Masaksaktanak mat. Kasano ngay, no saan akaskan ka ti kayat na. Daytakat nga rod kasinsin. Itapay kape, Althea. Nalpasan, nagkapiak itayan. Di nakpa inayaban. Naskan aliklikak. Tapno saan ka masaktan. Di ka mata nagsao. Nakitak nga minabisi ka itay. Iso asaan kan nga inayaban. Ang mga no rason mula ang dayta. Pwede ti ibagbagak, Dave. Nagkape ka lang na siksi ka. Akasal sana agayem. O sige. Intang nga din agkape. Tapno di mo matkunaan. Adamad-madlaw ko kan ka, Althea. Anya dayta? Kasla likliklikan nak. Apay ko maaliklikan ka. Kasano, di kan makigiddan amangan kanyak. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Ko Masaksakta nak, friend. Unay ka matan, Dave. Busy aklaang. Bayam, bumawi aktukan ka. Awan gayam, no saan ka abisi, may kanto ijabalay inton bigat. Anya ko mati aramidak ijibalayo. May ka pumasyar. Wow. Nagdakkel mat gayam dati balayo, Dave. Sapay naglawa ti salas yo. Si Kamet. Kasla itala nga makakita ka itidakkel a balay. Saan mat kiddi? Ala, agtugaw ka. Kasla nakababa inti agtugaw dita sofayo? Ang mga numarugitan? Anya kalakit din aya. Mas dawak laang, Dave. Baknang kayo. Ngam apay nga anong sampay laang ti agtrabaho. Kat manulaang matisweldom iti pagtrabahuan ta. Dadadi kan mami tinang ipatakder iti daytoy abalay. Kentap no ibagaken ka, agtrabaho ak. Takayat ko mati makaigam iti bukod ko akwarta niya. Saan mo't ang mabaling nga urayek latan tiyawat da kanya? Dave? Sino ka? Anya ti aramidam dito'y balay ni? Ay, nakaring kagaya man, Carl. Dave, sino dito'y babae nga nyawid mo? Ni Althea, gayem ko. Nuapay ngamin, di mo imbaga nga adda bisitam. Althea, iso ni Carl, kasingin ko. Carl, iso mo't ni Althea, gayem ko. Nice meeting you, Carl. Kastamat, nice meeting you. Wen gayam, Carl, saan ka di nga gawid da dadi ita? Diyak mo. Awan matitext da kanyak. Adoy. Uminom ka pa iti danom, Althea. Agamanak. Nagdanagak itay, Dave. No apay mat adi mo imbagbaga nga dagayam kambal mo. Masapol ka di nga ibagakan ko. Tap na mo. Hoy, awan ti pagdanagam. Nasingpat ni Carl akambal ko. Sa dino nga iti pagtrabahuan na.
Isu ti kadwa damami kan dadi amang iman manage iti negosyo mi. Ay, kasta ka di. Sa anak nga mi na business-minded. Isu ani Carla tanti makaammo. Sa dino tinagapwam kasingsin. Iya balayda, Dave. Nagdakkel gayam ti balayda. Kat, anya nga itinaramid mo ijay. Nagbuybuya iti TV. Nagis-istorya kami. We. Oh, anya ko matidado mga aramidan mi. Amangan mo't no. Bidto ti pampanunuta miya. Amomot abakla ni Dave. Wan gayam. Speaking of Dave, at damat gayam kakambal na. Amangan mo't no bakla. Saan? Carl, tinagan na. Karuprupa na unay. Anya ko mati-expectaram. Kambal da nga rod. Okay, babush. Love you. Hoy, Dave. Asino timawag? Ni Marcos. Marcos? Tinobyo. Anya? Oh, apay akas lang naklaat ka. Ah? Ko ha. Oh, sapay saan ka nga umisem? Saan ka kadi anaragsak para kanya? Anya tisang sangitam katrabiin. Nasakitir na kasinsin. Anyat napasama kaya. Adamon gayaman karelasyon ni Dave. Ay na, kasinsin. Saan akong amas daaw no addaman. No, paymat ngamin ani Dave pay lang tinayat ko. Aklo nam ngaminan apagayam laang ti pangbilbilangan na kanina. Narigat no mang namnama ka. Ket sabali gayam ti kayat na. Oh, apay akas tatilangam. Nagsangsangit ka kadi? Ay, saan Dave? Napuyat aklaan. Di ka naglibak. Asino tinang pasangit kan ka? Tabalsek. Di ka dinobyom? Awan pa'y nobyo. Ha? No kasta? Single ka? Katuan. Talaga asinggulag. Ngam, naragsakag. Ay. Anya nga tano ireto ka iti kambal ko. Ah? Single pa'y day joy. Ay, saan na, Ay, Dave? kaya't mo man wano saan. Itid ko ti number mo kan kuana. Masigurado, magustuhan na katikambal ko. Naka-order ako iti paborito ng aputahe, Altea. Kasano na amuam a paborito ti adobo, Carl? Asino pa'y kumangay? Ni Dave. Isutin ang ibaga kanyak. Ah, okay. Kaslan naliday ka. Okay, aklaang. Carl. Sigurado ka, ha? When? Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? 5 bulanan nga agam amuta. Mabalin ka diti agdaton kan ka? Ha? Pasensya kan, Carl. Ngamjak kayat amang namnama kakanyak. Oh, kumusta ti date yu iti kambal ko, Althea? Pasensya kan, Dave. Ngam kayat kun apot dan ti amin a komunikasyon mi kan ni Carl. Ha? Adda nga minin sa bali nga ay ayatak. Saan ka mababalaw? No day tati kayat mo. Agyaman ak no kasta. Ket, at sino nga ron ti swerte a lalaki nga ayatom, ha? Di mon sa ludsudan no asino, Dave. Yam amumot kanyak. Tap na makitak no bagay kayo matlaeng. Kasano ko maayam amukan ka, kat. Katanya. Ay ko, saan ang mabalin ayam amukan ka? No asino ti espesyal a lalaki nga ibagbagak. Ngamin, addan ka relasyon na. Diyak kaya ti makadadaol iti may sa relasyon, no bilang laang. Manu atawen alimed nga inayat ko ni Dave, Mr. Lonely. Masaksakitanak, tunggal makitak anaragsak da iti karelasyon na. Ketap no saan ako na masaktan, pinilit ko nga inaklon
agayem laeng ti pangibilbilangan na kanyak. Alakastain, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Althea. Althea pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Tunggal maysa, adda na ituding aparaken kuana. Kat patsek, dumteng tumatlaeng ti lalaki, at talaga anaikari paraken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Althea, adinan inlanad dadres na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.